pernah lihat darah cara skating. Oke, gimana? Pernah gimana? Oke, dari kayo. Oke, slide it, slide. Oke, I turn. Wow, kajut. Halo, assalamualaikum. Nyo urus Sabtu. Apa sebelah benga. Di Olympic Village. Di Whistler. Whistlernya adalah salah satu tempat main skiing terbaik di dunia. Dapat lambang Olimpik tahun 2010 Olimpik di Pedu untuk Winter Games 2010. Jadi untuk rekan-rekan untuk takalan suasana di sini. Yang baik. Yang bendera Kanada, bendera provinsi. Malah Primenan tayong Haibi bendera provinsi berakan. Okey, biasa bentuk benderanya pun akan jadi. Mana tu? Yang kegiatan ya mesti orang hana bahagia teu betul. Ya. Pak Ibu Negara dengan Alia tempat Ryan. Hai Ryan. Hai. Okey, tempat mama kabel kalupi ya. Yo senang tu tengah jadi tight turn. Ya. Oh kakak. Dan itulah mencinta. Wow, so nice, so good. Hi, how are you today? Okay. Oh, wow. Pelima lambang Olimpik lah. Yeah, we can go from here. Oh no, they closed it. Wow. Ryan, come here. Berapa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa saja? Loan skating. Berapa? Loan skating dalam Whistler. Ayah Loan. Subscribe YouTube channel Ayah Loan. You subscribe Ayah. Back to one subscribe YouTube channel Ayah Loan. Back to one subscribe. Back to one. Ayah Loan Bachut. Ubud. Ayah Loan Ubud. Pulang baju. Sate. Kalau sate Loan. Oh, ini kalau sate pulang. Bakso. Yang najuk sate bakso. Baju-baju nomor 0. Baju-baju. Okay, good. Lepas e-learning. Yang pengantin baru. Yang bantruk untuk bantruk untuk dari Aceh. Bantruk untuk dari Aceh nak tengok. Nampak tadi. Yang pak ya. Yang ibu dia nya baru truk dari Aceh nak tengok. Back to subscribe. Dia aja pernah subscribe ya. Jangan lupa subscribe Amri Fadil Official. Nyo presiden kamu community Aceh nyo presiden young generation. Jadi new generation. Kamu pemuda-pemuda sini berarti sebagai pengantar sini mereka kamu yo ketua pemuda. Oke. Kasih tema. Ya, nyo tengah line up. Skating. Ya, nyo line up. Yes. Skating. Yeah, just don't get your password. Oh, sini kalpa. Hey, Danny. Raquel, don't get stuck here. Nyo tengah line up. Skating. Okay. Itu bahaya dia. Belum deh. Tapi hari ini kamu dah. Okay deh. Okay.
Ini baru pemula. Merem mana tu? Menyerba tiger tu. Okey dan, kita ni dan. Yo ini penuh dengan darah skipping. Okey, gimana? Penuh gimana? Okey, dari kayo. Okey, slide it, slide. Okay, I turn. Wow, kajut. Go Azura. I'm gonna catch him. Lagi Dani. Kajut. Kau. Kajut balap ah. Cara turn dah. Cara turn ni cara apa tengok. Cara tebeng. Okey Dani. Azura. Azura, come this way. Wow. She know how to skate. What? Oh, this is what I like. This is small motorcycle. Did I start the fire? This is good one. Oh no! Oh yeah! Wow. Okay Ryan. Slide dengan adik pakai. Okay, slide dengan adik. Wow. Wow, this is a lot of snow. Ini cukup tighten. Ini storm kan. Sampai pun negara gaduh dengan selfie ya. Ya. I start like this, right? Wait. Ya. Hi Ryan. Ryan. Kita truk kat gunung. Tadi hawa main skiing. Woo. iPad dari gunung je Pak Betul baca. Betul. One, two. Okay Ryan, coba adik tajak tengok. BKI mayang-mayang Ryan ber. Etnam tentang kai. Ini baru truk gunung yang kebun. Ini lebar tu saya ini. Okay, kita akan lanjut putaran kegiatan nanti. Pak Presiden, Mr. Dani, Ryan. Jangan lagi kami independen, tapi kamu tetap apply. Wakil Presiden. Ya, Vice President. Okay, let's go guys. Let's try. Let's go. Okay, I'll follow you guys. Let's go. Not bad, Ayah, Not bad, For a first time. Not bad. Okay. Nyo nak kamu rempok geng nyo kamu rempok geng nyo kamu rempok wak kampung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Rempok geng, hai. Nyo pak nyo? Tigli. Jiren. Takengon. Oh, Takengon. Gimana lebih ya? Ya. Banget. Kaitu nya poruan heplo. Saya tak pernah le.
Hati-hati. Kamu nampak orang kampung ni gunung. Aliak ikli makaji kuat tamang dalamnya. Ini padahal baru puasa. Okey. Ini tepuk. Masuk kolam susu kakra. Kakra kolam susu. Cepat Yes. Your first trip. Hanya pegang Sabtu. Udah habis siap dia main ski. Cuaca di gunung cukup clear.